Kaj je meditacija? Da. Vidim. Ne. A? Je. Samo moramo isto prenositi. Aha, 14, koji si ti? 10. Hajde da vidimo ovu mrcinu. Biće dobro. A bude ono, kaj, imamo 2 vožnje, kaj, dakle zajedno. Da, odmah proletimo, on će mahat 2 noge. Tako da do tad ću se ja ufurat, ono. Mi idemo. Da. I ovo je najbrži kart, a? Dobro. Gume tople, dobre. Neću. Kod mene je vruće, ono, dobre. Znači, slušaj sad. Vedran, Branimir, Sanel, Ivor, Ozren, Vinko, Jakov i Davor. Vi imate 2 za redom, okej? Ostali nemate. Nemojte se ljutit, ne vičem, nego da me čujete. Može i 3. Aj, gas, vozi.
guraš jebam? Čemu? Hadi. Dobar si, dobar si. Dobar si. Ej! Lako. Da. Kak ide, ej? Jesam furo? A? To nisam čuo, ali dobro. Super. Ha? Tvrde? Ajmo!
Materevci, mater. Odite? Thanks. Pazi! Corre! Ultra! Bravo!